ke kyrteng Lucifer kamdai ke kyrteng soitan. Lucifer mde soitan. Haga Bible kasi borok kuai. Ada pipule ke Bible kasi borok kuai pimlap sisin ro ike kyrteng Lucifer. Ini kyrteng Lucifer. Ada pipule ke bathamai ke Bible Society of India ke BSI. Ada pipule ke BSI berim, ada pipule ke BSI bathamai ro pinamlap ike kyrteng Lucifer. Pinlap ike kyrteng Lucifer tang ada pipule ke Bible pereng. Kataru om degi ki waypat ki Bible ki baper ngilap igni haka King James Bible. Aga Bible junga gede Bible King James. Yegni giktin Lucifer kadon giktin Lucifer kadon tangsi sena po Bible bro kawai. Kataru gede haga King James. Junga kitab Isaiah nong bakat saw. Kedkot bakat ar. Kabakran pang kenege Isaiah kalau bakat saw. Kabakran pang kajingkelon jong se Babylon. Bar kedkot bakat ar kong kumno mehab na beneng kolor syai. Ka BSI bathamai kong berim, ka BSI berim, ka Bible Society of India kenege Bible berim jong Protestant. Wala ada ngipule naga Bible Catholic ro kolong kumjo he lor syai. Kumno melahap na beneng ko lor syai. Singin pule menta naga Bible BSI berim sywa kat khot khat a. Kumno melahap na beneng ko lor syai u khon jong step. Kumno lo otno yeme syaga khndo u bala jupen demlin yaki jaj ben reu. Au Isaiah kren jpang ke jinghap jong se Babylon. But kat khot bakat ar kong kumno melahap na beneng ko lor syai. Ladapi pule naga biasa berim bathamai. Kabisa bathamai ro kolong kumtai. Khot kaba khat ar biangin pule. Kos ka Babylonia uklor step bapernai. Melahap na beneng. Hakaba mensywa mela job ye kehima hare menta la bret yeme syamadan. Hakabisa bathamai ke kodyu uklor step bapernai. Haga Bible jonga kani Bible pereng jonga ngan pule mga ngan opi ngala ong ipi kani Bible jonga kade ka King James version. Kong kumni the Bible pereng ngan pule shwa. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Kumno melahap na beneng ko Lucifer. So lalu pulai kini kita part ki Bible perang penam lap. Don hi katu kan ni say way ar ki bapunon kami ni kitin Lucifer. Now, balai galong kumni. Keniga kitin Lucifer kadega kitin kaba roy hadu kata haga pertai borok we kentup seni rilom jongi. Segi Kristan jongi shalom seni shameghalaya. Bangimut bo soitan, bangimut bo Lucifer de soitan. Bangimut baga kyrteng jong soitan gede Lucifer. Nang yo ni ada yang ngiklem yo ikan naga Bible kasi. Ngiklem yo ikan naga Bible pereng ro, ngiyo ikan naga King James Bible. But mano bo ong ingi, nabata gitu gi bom jutip mano ban pulai pereng, mano bo ong ingi ba soitan de Lucifer de soitan. Ngiyo ikan namar bagi pastor gi ong ingi, kinoilap ki ong ingi. Kino hikaya ke Bible ki ong ini. Haji inshallah da pilih kasi bat pipule tang Bible kasi pinum lap ege kyrteng Lucifer ha Bible bro way. Now kani ke ktin Lucifer kamde ke ktin pareng kamde ke ktin kasi. Kani ktin Lucifer kade ke ktin Latin. Udan we bri uba translate ya ka Bible syaga ktin Latin. Uba translate nungkong ya ka Bible ya ka Bible Jew kabade haga ktin Hebrew utau ubriu ukrteng Jerome uni ubriu translate ya ka Bible na ka ktin Hebrew syaga ktin Latin haji sha mdai
mdadai bo translate direct na Hebrew, u translate na ka ketin Greek haji sya. Kabadai ka Bible Septuagint. Ya kabala translate siya ka ketin Greek. Kumba haswa jong Chris, kata kada haswa jong Chris. Spa piak snem ni spa snem haswa Chris. So, kata kada ka Bible Greek. But ujero mushim yagane ka Bible Septuagint, open kala yagane ka Bible siya ka ketin Latin. But hab open kala ka ketin Latin, open kala yagane ka ketin klor step a pernah ni lor syai. Syah u Lucifer. Syah ketin Lucifer. Ngakwa pinyok kemi ni we. Haga Latin Vulgate. Ia kabala translate do Jerome. Haga spasnem kebasan. Haspasnem kebasan syawajang spasnem kebasan. Mungkin Marsen sedang kesepakatan yang besar. U translate ini ke ia gini ke Bible naga ketin Greek syega ketin Latin. Haga ni ke Latin Vulgate ke bala translate do Jerome. Haji Syah kadon sausen. Sabah haga Bible Latin kini ketin Lucifer kadon sausen. Haga King James Bible pereng kadon sisen. Haga Bible kasi kam don sisen ro. Now kini ketin Lucifer haga ketin original. Ketin original kini ketin Hebrew. Namara ke Testament berim na thok ketin Hebrew. So haga Hebrew kini ketin Lucifer haga nege dkhot jong Isayang nama khasar kat ar. Ketin Hebrew ang tu gadai Helel. Helel. H-E-Y-L-E-L. Helel. Lada pi de uju. Pi nang ye ketin Hebrew. Lada pi poi haga nega lenong Isaya lenong bakhasa. Pin lap pin ong ba kyrteng jong soitan gadai u Helel. Namar haga ketin original gadai Helel. But habau Jerome translate ni ketin ushimi ni ketin Helel upen kelai ka syega ketin Lucifer. Lada pidai u bakran ni ketin Latin pipuli ya ka Bible Latin pinlap baga kerteng jong soitan kedai u Lucifer. Lada pidai u Jew pipuli ketin Hebrew pinlap baga soitan u Helel. Lada pidai ki khasi pa pipule ga Bible khasi ka gerteng jong soitan gadai ulor syai. Lada pidai ki ba pule ga BSI batamai ka gerteng jong soitan gadai u klor step a pernai. Nang lo ongi pi sausin haga Bible gani ketin Lucifer kadon haga Latin Vulgate. Kadon haga kitab Job arsin bar kadon haga siti ga baar jong Petros kal nong menekong ka dekot ka bakar kendai. Ngin pulih syai gitu. Haleluya. Ngin pulih syai but ngansa batai company namar kalong don kam bha bangin ya pulih ye git Bible. Namar gane ge subject ka don kam palat. Don gibri ge khot inga Lucifer. Don ge khot inga Christopher. So, haga siti ba arjong Petros kanong gamanukong kadakot kabakhat kandai kabang gumni. Tangan pulih. Ngidon gataga ktin ke jinge tolpa bala kampen scam. Haka ba pile bha haba pi pensha skor yaka kumba haka syarak batenshan haka jaka badom tat enda kan mi gesngi bat ulor syai un demi hage dono jompi ulor syai. Now kene ketin lor syai haga Latin Vulgate haga ketin haga Bible Latin kodeka ujero mu kodeka Lucifer. Now
ngan pulin ga BSI but thamai kenapa ngin don bon teli gi sakhi haka shiti ka baar jong u Petros maaf yang akat banganawat kisti baar Petros kono menokong dekot bat kenda kumta ngilanang skos kem shosho haga kubor bala penmenada ginong tolpa kan bha pi shashkor yaka namar ka longkum ga sherak ka bashai haga jaka badum hadu bagata ga sngi ka wan bat ka jinshai jong ulor step ka tenshan hagi dono jong pi ka BSI bathamai ka ong lor step ka BSI berim ka Bible Society of India ka ong ulur shai yegni khtin lor shai ni lor step hagi stiba arjong Petros iwe khat khandai haga Bible Latin kadege khtin Lucifer bat kum kene ga dkhot jong u Petros une lor step ne lor shai hangni ka kren jipang Jisu ka kren jipang khun blai balade pi ong soitan ka kreteng ju de Lucifer bat pi pule ye ge stiba no kong stiba ar Petros no kong khat khandai pin lab ge khtin Lucifer ha ge khtin Latin bat pin poi ha ge jing pun kut panong hanau Jisu de Lucifer na khleb om nga ju puli pin ga Bible bat nga refer ye ka Bible Latin hagani ga video baga khtin lor step le lor shai hag stiba ar Petros no kong khot khandai ka de Lucifer ha khtin Latin bat ngitip utu lor shai le lor step how Petros ka kren pang Jisu balada pi ong Lucifer de ka kreteng jong soitan pide ban penkur robo ka kreteng jong Jisu u Lucifer ka deru Jisu ka teoru yo Jisu so Jisu de Lucifer hello mde dangata ngin pulis ya gawe kal nong haga kitab jong Job no wala pra kene long badon kam ha kitab Job no wala pra ngan puli pin ga Bible pareng shwa ke kitab Job no wala pra ke dekot ke wala ar ngan pulih ni Bible kasih to nomor ba ke kamsuk ban juga ba translate haga kitab Job kalnong ba life pra ke dekot ke ba life way tangan pulih sorry life ar kene de jingkren jong Job jong blay yo Job baru ublay kuli yo Job ong kumne mela ban penmi yaki masarot halaki ayom lene mela ban yelam yo artiuros barki khon jong ngangai pim so thau now bleu kuren show Job bor om mela ne em ban penmi yeki masarot halaga ayom jongki naga ni ka Bible BSI ka Bible Society of India pit ka om mela ne penmi yeki masarot kaya kita masarot ka masarot ka dege khtin Hebrew ka baki non translate ka Bible ka si kimpan kala ki khlempan kala ni khtin piti balai kimpan kala khtin namar kim tip ka egata ka masarot ka Bible Society of India ka khlempan kala ni khtin masarot ka e ka bakan ne kumto masarot balai kimpan kelai ni khtin ka daw dai namar ba kim tip kemud ayu tak khtin masarot ka ba kam sha shu lang apulai pi pen ipi na Bible jonga King James haga King James u khlempan kelai ni khtin masarot ka e ka ba kan ne masarot ngan pulai pi na Bible jonga ong ne canst thou bind the sweet canst thou bring forth the Mazaroth in its season, or canst thou guide Artyrus with his sons?
hato mela ban penmi yaki Masrod hag ayom jaki mela ban yalam ya u Arturos bagi khon jo naga Bible Catholic ya gani tin Arturos ka pen kala u ngem ba nani dengem ba he ngaso tho balai ki pen kala dengem ba he kadaw de namar ba ki translate direct naga English namar naga English ki translate tin the great bear. The great bear mo dengem. Hari gani the great bear kamut yunu dengem, kamut yagi klor ke badan habeneng sahit beneng. Ka Bible ke si klempan biasa batmai klempan kelai ni tin ka ka bakanne Arturos ka gani tin bakanne Maserot, sorry. Haga Bible jengaro ke Arturos bakanne bat kanne kani tin sarot ro kanne kumto kumakalongi. Na kani kitin Maserot ngam ong bagani kitin Arturos kani kitin Hebrew kamdei hajisha ngidang keren kitin Masarot lene Masarot tadi Masara kani kitin Maserot habau Jerome pun kelai ni kitin habau Jerome open kelai ni kitin Maserot open kelai ga kitin Lucifer. So mentang kat kum kitab Isaiah ya kitin Hallel u Jerome translate Lucifer. Kat kum kitab Job ya kitin Maserot u Jerome open kelai Lucifer. Kat kum kestiba arjong Petros lepen kelai ka ujerom pen kelai ka Lucifer. Harega to kitin lower step haga shiti jong Petros. Haga shiti jong Petros na haga shiti jong Petros kam de kitin haga kitin Hebrew, kada kitin Greek. So haga kitin Greek kada original jong shiti jong Petros. So haga kitin Greek kitin hang to lower step kada Phosphorus. Muna yung phosphorus. Phosphorus kadai kajimut phosphorus kamut a light bearing. Lene uta ubawan ra jingshai. Lene ka jingshai. So nagtaka daw ki ka Bible kasi ka translate ya ganektin Hallel kumulor shai. But kidan ki Bible ki ba translate yang ni kitab Isaiah kat kumno melahap na meneng ko lorshai ki ong a day dawn nani a day star bat kum da terter lani son of the morning ukon jong step kumno melahap na meneng ko kon jong step. So ngidon ya problem kejing gini habang isu pule ya ga Bible pareng naga King James bat ngilap tang shidkhot haga Bible borok away ka bakran je pound Lucifer bat ngatip balai ke translate Lucifer. Now kinong translate ke King James Bible kimda nganong umno kimda ladaki le kumbale Jerome kide bana translate ia ke kitab Job lai pra lai bo ar Shepang kito ki Maserot u Jerome ia ketin Maserot upen kela Lucifer kino translate ke Bible ia ga Bible King James ki e ka ba kanek Maserot namar kim tip kemur ayu kata Maserot haru Jerome ile kat bala ba pensyai ke jimut jika ketin Maserot nah ha Bible jenga ngathok ki note jenga kemur ayu Maserot ngathok kumni kene gede na kecing pule jenga na kecing wat benia jenga kemur ayu Maserot gede the 12th constellation of the zodiac, the 12th constellation. Now ngam tip kemud ayu namar ngam de unong pule yegi klor ngam de unong pune unong pule unong wat benia Jepang gi klor Jepang ngam de scientist bo pule Jepang gini eke
tambah kene gede syapang ke grup jongki klor kepada nasahid benang namar ladangi lada pidon hasor pim kam da yo igne ke namar kamda dome ke benang syasor menmero ke syai lada pidon shenong ke dong pin haba ke benang ke khoi pin yo igi klor shikrum ke benang kidon tap lagi klor sudah bar kidon kinong pule gi klor kitip ya nega grup jongki klor ki pek benang bar ki ong utai udai utau klor utai udai utau klor utau klor bar ni pule ro ignition school ni pule gi constellation ba per ni pule ya ki galaxy ni pule ya kyrteng jongki klor ba per kan nega ktin Lucifer hajisha haga ktin latin ke keren syapang u planet u met benang u begerteng u Venus u met benang u bangi haki kasingi kod yu habangi kitia ono nama kitia dang step pin yo yu klor u bahe man step but yota lekot u Lucifer haga latin but ngi kod yu lord step lani lord shai na kita ka daw ka biasa ay batma ka translate ku lord shai lani lord step but Lucifer kamut yoto Venus uto met beneng ubatan syahnya ke por man step so balai ke Bible ke batai kumne ya usim Babylon bau de Lucifer bau de clor step bau de Venus bau de lord step dan lord syah but ya kene khtin masaro u jerom nangkum nu ban translate eka ushile kat bala ban translate ula le bha kat bola u translate tin masrot shakti Lucifer now ko point ke bangmo ban pi gede ni pitip nang long iyo ini ga idea Lucifer bodo soitan na kitab Isaya khat saw khat a bat ngimot bane ke kitab Isaya khat saw khat arga kren pang usoitan kumno haga por bo yele persya yu ble bor hap na bane kedege kitab Isaya khat saw kaba penperkat yang ni let's say ken Lucifer udai usoitan namar dai tang soitan ubahap na beneng ke kitab Isaya kedai kalenong kaba penperkat yang ni let's say bau Lucifer udai soitan namar soitan uhap na beneng baru le persya yo boleh ha beneng bat ngi shim ye kene nagi kitab Enoch bat ngi ong hoi kedai syam pe kumno gi kitab Enoch ka batai ke jing hab jong ki angel ke jing hab jong do gi angel ke boleh persya yo boleh ha kitab jong Enoch kam don Bible jengi kam don ha Bible Katolik ro kene dai ge we ne kitab ka ba kidon ka tu ka ni ki kenhun niam kenhun balang ki ba ken bagani kitab Enoch ka dai ge kitab ka ba dai ban don ha Bible jengi kam don Bible Protestant kam don Bible Catholic kene de we ne kitab ka batai ye pang jing hab jong ge angel so gibri ki shim kitab Enoch bat ki penyadat ye ka bat ge kitab Isaya khat saw bat ki penyadat bat kitab Genesis no menru ban ngi ong bangi ngi penkut no ong let's say uni kene ge kitab Isaya ka batai pang soitan sengap lok bi ingano pi ke kitab Isaya khat saw kam don jingede ebat ke jinghap jong soitan na bene now kede lada kamrung AHP shibon ai bakan rung tangkum ne ujiromu translate sausin yegene ya Bible shaktin Latin Lucifer ha kitab Job no khat we ka khot khat nyo ke Bible ke si ka translate ka shag step kum ga step ujurom translate Lucifer ka Bible junga ka translate morning King James so morning ga step ujurom translate Lucifer Job khat we khat nyo now Job la pra la po ar Mazaroth ke Bible ke si bat ke King James kim translate do kten ki e ka bakane namar kim tip kemur ayu ka kten Mazaroth namar ke kten jiu ke kten jong ki jiu kten
Hebrew. So ki e ka ba kanek gunto masarot. Mat yadep situ ki besung thok ki mesung thok ki mut ki e do tin bakan kanek gunto. Hero Jerome uyele ban batai kat bola. Ngayro yo Jerome baru translate ikin Lucifer. But she sin pat hage kitab Isaiah khat saw khat ar. Yegitin Helel. U translate eka Lucifer. Ka Bible kasi translate Lord Shai. But she sin pat phosphorus hage ti ka baar jong u Petros ka menengkong khap khat khandai. Phosphorus. Ka Bible kasi ong Lord Shai ni Lord step. Ka Bible jonga ka ong a day star. King James. Ka Latin translate kom Lucifer. So Lucifer kamut kamdai ke kyrteng u soitan. Simple. Masarot katau ye ki klor. Shik katau itu ke group jong gitu ki klor bodan sahib beneng. Ki bangangam tip kito ki bapuli klor kitip. The zodiac signs, the zodiac sign. Kito ki sign jong kito ki ngamtip. Tabag katau pang kito ki klor ki bodan hasahib beneng. Katau pang constellation. Kita gede ki Lucifer. Ngan peteng ini ki cikai, ngin sekendo we par video.